Dukat je u svom proizvodnom asortimanu, znači osim standardne ponude jogurta i sireva i mliječnih proizvoda, ima posebno interesantan segment proizvoda za djecu, znači za naše najmlađe i upravo zbog toga, zbog važnosti tih najmlađih kao naših potrošača, Dukat je u sklopu sajma Gastro organizirao i nekako zabavljanje za naše najmlađe. Ducatino je skupina mliječnih proizvoda za najmlađe koji se sastoji od voćnih jogurta, mliječnih krema i najnovije čokoladno mlijeko. Tako da smo danas, osim što ćemo na štandu degustirati naše proizvode, odnosno u dvorani, za djecu ćemo pripremiti nekakva druženja, crtanje, nagradne igre i naravno na kraju ćemo ih razveseliti nekakvim poklonom. Za svakoga ima po nešto, znači od najmlađih do najvećih. Samo Ducatino, znači igramo se s Ducatinom, show od plesa, crtanja do konzumacije proizvoda.